patay. Saan pa ko natay mga insigida nga naalat tayo, inaplayan tayo nga trabaho? Naragsak na po kasi first time ko po nga ma-interview and ito po no kati mo na nga first job ko po. Anong inaplayang nga trabaho? Service crew po ti ana BCS company po. Ano mo tigiti questions dating katantay? Digijay lang po na typical nga questions mo ti job interview no po. Dito iti may isang dream mo nga job. Yes po. Anat maipagam ka dating programa? Nagpintas po dating nga nawayan ti government tayo po kasi naikan ti fresh graduates kan digijay unemployed po ti opportunity nga makapabirok ti pagubraan da po.